Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade nyanyikan buku Palakpak Ayam Monyet. Ayam monyet tunggun tayang binatang merekel jalobet kangjeng anak nasuka narecet tingcaroko mananu asap tareteh kocak aya begug nu misah sorang garetek kulit manggo pirang-pirang diakan diseget dipicenan sababay panaratana molen katenjuan ku indungna dicontoh pandikasai nu dihakan isina anu barodat amistek meskitu mah anak nangarata bu ngerengek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.